Felly Christa Davies fyna yn y cyfrwy yn edrych wrth I bodd. Fi'n credu bod hi'n chwilio i ffoced am rhywbeth. Mae yna fynt bach neu losin bach I Redemption Ground fyna. A yn hollol heiddi, llawn heiddi. Losiynnau'n fach o ddiolch a da iawn. Dwi'n meddwl bod yn geffil sydd wedi bod yn Horse of the Year show ar Royal International o'r blaen hefyd, dwi'n meddwl, yn yw e? Odi, mae wedi ennill tipyn dros y flynyddau. Royal Cornwall, yn credu, Royal Devon, a nawr y Royal Welsh. Felly, yr hosglymau ar ei ffordd allan. A'r hosglym cyntaf, yr hosglym coch yn mynd I Christa Davies, gyda Redemption Ground o berchnogaeth Lisa Davey fyna. Fi'n credu bod Redemption Ground wedi bod yma o blaen. Felly mae fe'n cael teitl newydd i'w enw. Mae fe'n edrych yn hapus iawn I fod fyna, yn yw e? Odi. Relaxed, neis. Mae'n gwybod I gwaith. Felly gweld fyna cymaint o asgwrn sydd gyda fe. Ac ar ôl hyn, fyddwn ni'n gweld pencampwriaeth Ceffylau Hela yn ochr y gogledd. Felly dyna nhw enillwyr y Ceffylau Hela pwysau trwm Redemption Ground a Christa Davey fyna. Llongyfarchiadau iddyn nhw. In first place, 1634, Lisa Davey, Redemption Ground. Second place is 1638. Teresa Jones with Rose Gold or more. Third place, 1635. Delia Harris and Stradi Polga. Fourth place, 1641. Byron Moorcroft, Just Gangster. And fifth place is 1640. Janet Matthews, Loughlan's Ben Gorwich. And in sixth place, 1642. Well, Christa Davies, you have made your long journey from Cornwall very worthwhile by taking the heavyweight hunters here at Royal Welsh. How are you feeling up there? It's a little bit unreal, to be honest with you. There's not a lot this horse hasn't done, but to win here on the first time, absolutely brilliant. I was just going to ask, is it your first time here? So he's added the Royal Welsh to his tally. I'm not going to keep you much longer because I know you're expected in the championship. Many, many congratulations. Llongyfarchiadau mawr a phob lwc. Thank you very much. Thank you.